Mizo national side tadi ni kan mungkin lanjengga kita kan kena ni magi perspektif kita mana kita little radical itu mana Indiana tu mana USA tu Indiana tu ni or Indiana state tu mana sebab ni Indiana apa state si metropolitan si Chin kada dari report kar jam gitu. और aku ni sudah narrative tu aku na hai manipuri activist में hai ko cookie jin Chin tapi sudah kali itu is inviting trouble for us. Aku ni Chin tapi selalu ni वो Chin ko se Chin की lobby di Australia ni even lalu mana sih itu kan Chin ne thada kari ni macam mui Indiana state. Settlement je, sini itu semua kita puri memang sih. अचौबा ada kainomane ba leise foreign countries में आम दे लेगे yam song le bo mo lo bi तो मरम खंग da बता सिर्फ नेटिव से मतलब cookie chin में जो गाइस cookie na yes certain language है yang pam de bem le ba कोई की activist में ngang ri bai ta re ko मरो इने खंग da नहीं because of ignorance मारे से खंग da नहीं ने तब पे किसी cookie ले जनी गए और मोने हाय न कोने हाय गदो जिस अखोई की मोई narrative तो कुछ सकते दबना ते है बोने already existing like report literature the report decision alur adu wani adu ladumai role je ina haji ma hane nationalist waina sigi zoro gi kai gi yang kuine europe mi ne adu ma gi expansion gi waina ma khali je udun chin state ji pau du mo gi ma lo question in nei ne yang seng ha ga de adu pau gi vision ne man to ri adu ne ma na haji controversial barabo ori je khoi ga फर्क चने जो कोई मणिपुर का तो की वाली थे अपोज कहने तो नंगा मसला थे नंगा बदी कई मीनिंग आबू कोई थिंग नंगा तो थे but let it be to my जोन तो जने कुछ कोई मांगी characters yang confusing sometimes is pro India का सोच लगती है हेक्टर को अभी infiltration में हम ले रहे हैं वो तो अदु का जो पंगाई है जब भी नकल में हम ना कसकी माई assembly तो मांगी दे सीधे लाई में मियाँ से कोई जंतु हम बीते दिखाई बीते ही ना मुई इवन double standard या मुई मासे और मुझे conflict हो जी मिज़ोरम जो लाडो में conflict है जो मैं कि India तो ख्वाइडी first documentation कनो तो बुझे refugee documentation तो बुझे CEC ना हमें chief election commissioner है तारे को सी ना मुई ना मिज़ोरम दे तब मिने मुई documentation हम लिंगे सिगी particularly चकमास ले ब्रू है मुई दे अदुका सिगी मुई चाप अंगाम मसा पुक तो document तो उन्होंने Young Mizo Association वही काम है Young Mizo वाई में काम और मुई ये documentation fantastic है India की chief election commissioner copy to ini mui ni pok te banga mo ba ke beno ze yam sung gi akanda United States ki mui ki military hardware khulai sha bagi big pipe ana lei ri ado big pipe ado mui ki big pipe sigi magi northern grumman adagi General Dynamics adagi Boeing leriba RTX leriba Lockheed Martin ge leriba sigi big pipe sigi 2024 sida mui ki record sales si 314 billion US dollar oi aduga housing se amuka mogi another article amada ina yenganda US ki magi defense spending se handaki budget se 1 trillion US dollar oi bisi maximum benefit che ngasai gi sigi big pipe ne logani haibagi adugi whole lobby ji la West Asia da le lan punamak adagi then Ukraine gi lan si mayam si da lan ji kamai thola gi si ohela ki haiba sigi ohelak na hona bagi maram mayam si da ngasai gi big pipe sigi military hardware supply to ba chobo company manga ji mogi lobby mayam ma adugo mogi dirty hands mayam ma si da yaw base swaida hauji khulai supply to bagi area sida moi na ju ekoi gi sigi Burma gi conflict natra Manipur conflict sida yamna profitable oi ba moi gi business ama sida lei ka na uba la natra na adu create to na bo hona bazala no si kenwani yang pui de thamang for example Purulia's arm dropping case like ko stain na kanu Latvia de gi flight ni lai do ko aduga sigi Eastern Europe ki poche laga som da adi kanu da Purulia's arm dropping case se kasu yam singa do notice thadi ni haini ni notice ki militant da or wrong ka etar place samna thadi be wani ba okay aduna city 1985 la mai ko kuira poponi ko 1985 ta ko notice ki la lo sing da thadi ko khulai thadi ni pura ni okay adu yam singa ha ga de adu ki case do yam chaw bune adu ki kanu yeah na have you no ne ko samama la madana man khoina aina mu thengna zabadana Purulia arms dropping ki kaino je ko CIA operation Tibetan rebellion Cambodia
Chinese sing against the land ho base sida moi support tong na bagi aron ba some are the covert operation size the government of India the khangwa ba but some agencies karaga tied up tor kan da thabak to wai da ne ko adugumba thaina andaman ko da se arakana ami gi kari gi ade to pa Myanmar gi armed group sing gi kaino je military base ma di moi gi changjapam shelter piraga moi training ke ka to bom gi kaino tawni na haraga yanaraga last som do kenara bode moi kathalaga myam halaga kharam na jail ga tham gi si nga sai gi am lu ji kaino ga na sai accountability ki post khara wa ba political leadership ki kaino ji ga call ji ga nga sai gi agency sing gi ma gi phangi be space to adada wakalon objective se kenara kanda sappe yam toina ko aina da maina CIA gi kaino na tazaba Tibetan sing kaino da support ho Sumbala ma kaino to sumbala okay dan kama yeng hojuki se hojuki ngai military hardware myam gi sigi business siga hojik le conflict siga gi sigi whole relation se even Manipur context my sole purpose se hojiki Matthew Van Dyke ki my sole purpose se ngasagi drone supply to usine adada Manipur gi ngasagi senam cherang ga koutruk ka ani sida drone thadar gi beji mati sing yam seng na even mi so pa na sina ho yaw ena confirm to ena confirm to ni so siki kama ying so relationship si ai kanu makni na te ko adu habdi intelligence ki min tamne yam kana aine broadly ying ba matam de sidi yam sing habda akhoi gi sigi kano tawri be pot hate Christian gi movement ju dum yaw me yam sing hai ko de adu gi pot su khra yaw be elements habdi for example akhoi gi Christian support to ba khoi na sida uji Hindu na kano Manipuri conflict je Hindu ne Christian namdhari na ama he project to um sum yawi adu larger platform ne Christian je for example ha gadi yam saw platform ne moi ge movement adu ga sigi politics religion politics am chaw yaw de banati adu na asongi site di uji sagi khoi di si ha Manipur da lai si di mitei ai jawani mitei Christian yauri mitei Muslim yauri mitei si yam chawba platform Buddhist yauri mitei de ko akhoi gi sigi structure de mun di khang de gyan tam da bai tare ko ar moi usna akhoi ji Hindu ne age Hindu na namda bai po na som moi support to bai ji megve khatana te han ba mang su padam yaw ro ni ko han ba moi kano di lak Israel de lak mi bo yaw ni tam seng ha da moi di na sai gi moi gi movement da su na sai gi ha de ne menashi na moi lost right and as lay aduna mogi nimina shigi group da su adu moi asombe support tor ko se sigi conspiracy yam solve yaw da banate andaka inong dona mani anata samga samga satru ki gamuna la manung se ki ko support to be na moi officially e ga no lay aduna sigi moigi kano gi foreign hands or port sd obviously masidi dum yorokani akhina have the ladies was yam pe hai tare mum de kasunati internet matam ni ama phone ma loi phone ba ya bunga tane aduna port amaga connection is mo da housing lay Ukrainian taruk aduga United States ki citizen lobby cyber aduga magi machinery company yum juma masagi lecture sigi Matthew Van Dyke makoi an tawpun na tariat fabri wafum si da makoi da NIA moi the main acquisition je moi the piri je importing large consignment of drone from Europe aduga then aduga weapon supply to wa aduga military hardware supply to wa bazine mapungoina lan bamagi abasu Manipuri conflict sig mari leina ba sida sigi lan jida kuchuklai me moi se supply to the chain of miyoi singni haidana all 7 of them moi da sumaina sigi accusation je sumai b adu ngasi si Delhi court na for the next 15 days amko moi remand amuk logdagre dagi reading kamai yeng and again national media na whole projection ama India destabilize ong no hona rapa India thukai na hona rapa ga haibagi whole adu projection to the extent Manipur ki conflict si chahi ohum muk salaba Manipur conflict si so the foreign hands mayam involved to gan hairapagi sigi indication mayam sigi narrative sing je kamai yeng down other side ekoina muk yeng ba kan da yam interesting oi was United States ki
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ RSS ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯔꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯊꯝꯅꯕ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯔꯣ ꯑꯃꯗꯤ RSSꯀꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯣꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯥꯎꯗ ꯗꯤꯐꯦꯝ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯔꯤꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ USAꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯥꯕꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯁꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯋꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯁꯔꯖꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯀꯩꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯋꯦꯄꯟꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯅꯥ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯣꯅꯦ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥ ꯀꯥꯕ ꯀꯩꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯏꯁꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯥ ꯀꯥꯕ ꯅꯪ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯦ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯦꯟꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯇꯧꯕꯗ SLR ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤ SLRꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ SLR ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯥꯏꯗꯩꯅꯣ ꯄꯨꯔꯛꯏꯗꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯩꯅꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ Kꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ SLRꯗꯤ ꯆꯩꯅꯥꯗꯤ ꯆꯥꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯟꯁꯇꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯂꯨꯔꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯈꯥꯂꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗꯁꯨ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯗꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯤꯀꯥꯔꯥꯒꯨꯋꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯟꯁꯇꯒꯤꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄ꯭ꯂꯣꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯕꯤꯛ ꯀꯟꯁꯔꯟꯗꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯅꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯤꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯂꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯕꯤꯜꯗꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ RSSꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯊꯤꯡꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯒꯣꯗ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ USꯅ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯔꯤꯇꯤ ꯏꯁꯨꯗꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯑꯣꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯛꯁ ꯌꯔꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏ ꯂꯤꯂꯥ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯕꯒꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯐꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄꯩꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯗꯤꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯣꯠꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯃꯈꯩꯁꯨ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯉꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯕꯔꯃꯥꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯦꯟ ꯏꯠ ꯀꯝꯁ ꯇꯨ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯈꯔ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ
American interest in Manipur the kai mo si den vote over ge adagi den ngasai Ukrainian me ama si the party si mo interest kai 1990s the si matang deng hai kano drug enforcement DEA gi ko drug enforcement agency 1990s 5 mori da ngasai US ki US ki government ki US government DEA abdi kui re badu 1990s hai early 90s tani ko ha je DEA gi mo ani ni phab da kudak ta within 12 hours the embassy degi phone to dum thadwe si phab pore ni sing ha gidi adu habdi batu gi relation si foreign hands yaw pui portrait si di yam kui re ba khoi Burma de lebi si di habdi ngarang na na ti huji for example huji lei ba Burma de le si petrol Burma jet fuel je kalam tena pi bangam only Russia na supply to in jet fuel je mugi junta government edigi kano sina na se arms na China mong pi re ko edigi asidi kano haitare kai mayam gi drama sana bom ne bisi abdi foreign ni myam haitare ko US ne America ne interest am lei bisi da India jo yaw India ne koila sa India an thare hadi tumu do mu ram ne BRTF na tha bagi awna poti na sai akhune yengba ya bade di sigi foreign hands ki Europe sidi ai gi mot di akhone khang de be wan ne DA pa le je content ti masi hana moin ari dum khang ni ba US 1990s da khang ba ne akhoi sidi mi kano yaw re si Ukraine ge dun sai gi ma gi ngarang han de sum tholop pe wan or already asidi infiltrated to sidi is way back in 80s adu gi poti wani da asi khulai kana pi no khulin khang ma te kana pi ri kana di madu de le ba arm group sai hadi mitei arm group sa ta ba moi already ra khan khang ge ka sin khang ge leng ne be faction ui tarang adu arm so kana pi foreign agents ka te ni adu penetrate to pa khu si da la ko si di Chinese fa bo yam yaw ri si da yam seng ha da na wai adu no poto hadi si da no wa na ti hai tare adu khujik ta thola ga hadi te hai tare pau ni sum keri to bu nuai ni be mai tare adu Downhill makhan na akhoi ki sida ai si accusation ji ni ko ai interesting oi is na hauki Ukrainian taruk ka ngasa Matthew Van Hayek ana ngasa ki US ki no pas ka moi farak pa matam sida accusation do is ngasa ki military hardware ma supply to we you li kholi have gi wafam ne adu moi military training ju pi adagi then sophisticated weapon mayam je kamai sina ga have gi adugi training jo dum pi ba kanguni aduga hana mamangi mogi adum past experience yeng kan da Libyan war Syrian war Afghanistan war si mayam je loina adugi experience leiba missing oi as ke maru de Matthew Van Hayek se ada sigi sida aina atop sigi context sida adum aina area am sungi kan da United States ki mogi military hardware kulai shabagi big pipe ana leis ado big pipe ado mogi big pipes gi magi northern grumman adagi General Dynamics adagi Boeing leriba RTX leriba Lockheed Martin ge leriba sigi big pipe sigi 2024 sida mogi record sales si 314 billion US dollar oi aduga housing se amuka mogi another article amada ina yenganda US ki magi defense spending se handaki budget se 1 trillion US dollar oi bisi maximum benefit che ngasai gi sigi big pipe ne logani habagi adugi whole lobby ji la the West Asia na le land punamak adagi then Ukraine gi land si mayam si da land ji kamai thola gi si ohela ki haba sigi ohelang na hona bagi maram mayam si da ngasai gi big pipe sigi military hardware supply to ba chobo company manga ji mogi lobby mayam ma adugo mogi dirty hands mayam ma si da yaw base swaida hauji khulai supply to bagi area sida moi na ju ekoi gi sigi Burma gi conflict natra Manipur conflict sida yamna profitable oi ba mogi business ama sida lei kana ubaza la natra na adu create to na bo hona bazala no si kenoni yang kui de thamang for example Purulia's arm dropping case like ko stain na kanu Latvia de gi flight ni lai do ko aduga sigi Eastern Europe ki poche la ga som da adi kanu da Purulia's arm dropping case se kasu yam singa do notice thadi in haini ne notice ki militant da or wrong ka etar place samna thadi be wan ne ba okay aduna city 1985 la mai ko kuira poponi ko 1985 ta ko notice ki la lo sing da thadi ko khulai thadi ni puri ni okay adu yam singa ga de adu ki case do yam chaw bune adu ki kanu yeah na have you no ne ko samama la madana man khoina aina mu thengna zabadana Purulia arms dropping ki kaino je ko CIA operation Tibetan rebellion Cambodia
Chinese sing against the land ho base sida moi support tong na bagi aron ba some are the covert operation size government of India di khangwa ba but some agencies karaga tied up torakanda thabak to wai dare ne ko adugumba thaina andamane cover da se arakana ami gi kari gi ade atopa Myanmar gi armed group sing gi kaino je military base ma di moi gi changjapam shelter piraga moi training ke ka to bom gi kaino tawni na haraga yanaraga last somdo kenara bode moi kathalaga myam halaga kharam na jail ga tham gi si nga sai gi am lu ji kaino ga na sai accountability ki post khara wa ba political leadership ki kaino ji ga call ji ga nga sai gi agency sing gi magi phangi be space to aduda wakalon objective je kenara kanda sappe yam toina ko aina da maina CIA gi kaino na tazaba Tibetan sing kaino da support ho Sumbala ma kaino to sumbala okay dan kama yeng hojuki se hojuki ngai military hardware myam gi sigi business siga hojik le conflict siga gi sigi whole relation se even Manipur context my sole purpose se hojiki Matthew Van Dyke ki my sole purpose se ngasagi drone supply to usine adada Manipur gi ngasagi senam cherang ga koutruk ka ani sida drone thadar gi beji mati sing yam seng na even mi so pa na sina ho yaw ena confirm to ena confirm to ni so siki kamai yeng so relationship si ai kanu makni na te ko adu habdi intelligence ki min tamne yam kana aine broadly yeng ba matam de sidi yam sing habda akhoi gi sigi kano tawri be pot hate Christian gi movement ju dum yaw me siam sing hai ku de adu gi pot su khra yaw be elements habdi for example akhoi gi Christian support to khoi na sida uji Hindu na kano Manipuri conflict je Hindu ne Christian namdhari na ama he project to um sum yaw adu larger platform ne Christian je for example ha gi yam chawa platform ne moi gi movement adu ga sigi politics religion politics am chaw yaw do banati aduna asongi site di uji sagi khoi di si haidi Manipur da lai si di mitei ai jawani mitei Christian yauri mitei Muslim yauri mitei si yam chawba platform Buddhist yauri mitei de ko akhoi gi sigi structure di mun di khang de gyan tam da bai tare ko ar moi usna akhoi ji Hindu ne age Hindu na namda bai po aduna somda moi support to bai ji megve khatana te han ba mang su padam yaw rom ni ko han ba moi kano di lak Israel di lak mi bo yaw rom ni tam seng ha aduna moi di nasagi moi gi movement da su nasagi haidin ne menashi na moi gi lost right and as lay aduna moi gi ne menashi gi group da su aduna moi asombe support to ko se sigi conspiracy yam so yaw da banate andaka inong do na mani anak ta sama satu ki kamuna la manung se ki ko support to be wa na moi officially e ga no lai aduna sigi moi gi kano gi foreign hands or port sd obviously masidi dum yorokani akhina have the ladies was yam pe hai tare mum de kasunati internet matam ni ama phone ma loi phone ba ya bu ngatane aduna port amaga connection ne mo yam tine kano de lobby de mo yam tine restaurant yam akhui kano de mitei hai tare ko or mitei de yam name mo gi yam ting wang in terms of even the bureaucrats 6 diplomats ni mo de lazy sing have 6 diplomats mitei de diploma ne mo li have the within this group clan I mean the palaro ko moi clan kita 6 diplomats le adu gi akhun underestimate to ya ro stage la si akhusu aduna akhusu phajana how the think tank yam am sem chang Manipur ma kai lu ha gadi ko sida sigi moi ju mapan gi foreigners yam yaw ko sidi obviously mi di lobby to ro kani adu yaw no bonar kani adu na okay very interesting down na hoju put pa dimension je down na budi amna ai khoi gi boldly de high bit ra ko ai kidang ngasagi indication to kar indirectly hari adu sida article ma ngasi gi latest article ni ngasi ma phungba article ni India today da Abhishek di ni article ne maga article si hojiki Ukrainian taruk siga the American siga phaba gi matang da ibani US mercenaries India arrest rekindles Hasina's Christian state plot
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯗꯥꯎꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ and resolution against India India method resolution lowering sigi whole Manipur conflict sida adutang asai foreign involvement tawbra natraga tawduba haibatu is not even a question ada la iba yam deeper oibo hang amadi darkest ina adum kai tamono so dum intervene tawbiro ko ade hadaki round jidati tamono so dawni no zoom high pada adum ko yam moderate interactive oina ba ai darkest lakning baje sigi hasina gi approach ngasai white man theory se ngasai gi man haise mapoina haise north east ki saruk khara then Bangladesh ki saruk khara Burma ki saruk khara sidagi punjal akanda Christian state ama semna gi theory ma atugi do ngasai white man haise American that's obvious adu siga hadaki Ukrainian adu interest king ya boy is that mo sagi McCuban like si ma phabasi di madi mirti however mam supply to me ne that's very clear laldu hamana mamang gi horaga Ukrainian wa veteran myam amana Mizoram fauraga bama change si never that's a big question adu karigino ade ngasagi military however gi acho ba ko factory industry myam gi mapu ba Britain gumba France gumba dagi natte changise ngasai why Ukrainian ngasagi Burma ki faction Burma ki lalhoba faction myam pura akanda magi table da merge to win one myam and before that came Victoria da Mizoram ki MP ma there was some MNP mana nominate to MNP or so laldu mana nominate to MNP do adu India ki home ministry official khara to ga came Victoria da chalaga moi myam je unagi bagi adu ki media report ai lairi ba swai the man lowriba rules again ngasagi Ukrainian myam changi na zo mo hairapa and again when he went to United States man sa pagano man PB speech da hairese we cannot fight two enemy at one time ai yingna ba ni amukta da ai ta dingna ba yaro man yingna ba mas India ne categorical do dong palli ne he was very particular about it adu da nakal na mo da na ngasagi whole ngasai Christian state ki mana flag bearers oi ba ngasai defenders oi ba Other Maka Myanmar is the mind vote to Bahari, he was very much active. At the same time, was a Ukraine, double standard Hydra, Kaino Mas had every as a machine down. But I think the Madi Zoo Gi Kanos movement, the Hanaman seemed going a teleco. Runyam song, Yawani, Zoo built Burma, Manipur, Bangladesh, he built them lazy. Zoro government. Zoro reunification on is muy unare muy group to aina na wa UN sabada adugi pot ma se yam khang de hona dum yawro mi ne agi mizo national site tare ne kan mo ga landenga ga ka kenare ma ga magi perspective kite man kiteng little radical hai man Indiana the man USA de Indiana de ne or Indiana state ban sa bachin Indiana ba state se metropolitan je chin khada dar ga report kar yes Yam gazing. Or I couldn't see the narrative of had Manipur activists, high cookies in a chin topic is inviting trouble for us. I couldn't see Tapsalurni, what's in because it's in Gilobidi, Australia, even like the ones that it was chin the other guy in Indiana state. Settlement there. She later from the Gipu, achauba da kaino maneba lerise foreign countries me am the like yam song le bo mo the maram khang da da sin native se mada cookie chin me jo ga cookie na yes certain language is yam pam da bem le ba khoi ki activist man ngai ba tare ko maro ina khang da be because of ignorance mane se khang da be ne ba tab ba ke cookie le jani ge or mo ne hai no kun hai ge akhoi moigi narrative to khusu sakada bana te habone already existing labor port literature da labor decision alore adu wani adu ladumai role je ina haji ma hane nationalist waina sigi zoro gi kai gi yam kuine europe mine adu na magi expansion gi waina ma khalize udum chin state pau du moigi ma lo question in lai bine yam seng ha gadi adu pau gi vision le man to resi adu na ni mana haji controversial barabo ori je khoi ga
파르트는 이제 우리가 Manipur가 두기고 하는데 앞으로 그런 또 넘넘어주네 띵엄바디 배미는 아무 혼팅는 거들 but let it be to my 좀 도전에 고저 my characters are confusing. Sometimes he's pro India ka social lakti. Ay hekta ko. Ay the infiltration में हम ले रहे हैं वो तो expansion side का हाँ अदु का जो पंगाई है जब भी नकल में हम दंगा सगी my assembly तो मुगांगी ले सीधे ला इबे मिमी हमसे कोई जंतु हम बीते दिखाई बीते ही ना इबे double standard या मोई बा मासे और मुझे conflict हो जी मिज़ोरम जो लाडो में conflict है जी मैं कि India तो quite first documentation क्या नो तो गुज़े refugee documentation तो गुज़े CEC ना हम chief election commissioner है तारे को सी ना मोई ना मिज़ोरम ने तब मिने मोई documentation हम लिंगे सिगी particularly चकमास ले ब्रू है मोई देरी अदुका सिगी मोई सब अंगांग मसा पोक ती मोई document तो ना में Young Mizo Association वही काम है ना young Mizo वही में काम और मोई ये documentation fantastic है India की chief election commissioner ने copy तो इन्हें मोई मोई देगी पोक के बंगा वो cái nô rẻ